Croeso i raglen arall o Tân y Ddraig, yr unig raglen Gymraeg a Sbaeneg sydd i'w chlywed ar FM Delfasia 99.9. Hola y bienvenidos a Tan y Ddraig, Fuego del Dragón, el único programa que se puede escuchar en galés y en castellano en la radio FM del Valle 99.9. Fi, Lois Medi, a Lleucu Haf sydd yma i gadw cwmni i chi heddiw. Y sí, somos Lois Medi y Lleucu Haf acá con ustedes hoy. Wel, mae'r oerfel wedi cyrraedd yr Andes go iawn bellach. Ha, da ni yn mynd i fod yn trafod hen arferion oedd pobl yn ei gwneud mwyn cadw'n gynas. Bueno, sí, llegó el frío acá en la cordillera y hoy vamos a charlar sobre los viejos costumbres que hicieron la gente en el pasado para no sentir el frío. Ia, gyfalla fydd rhai ohonyn nhw'n ddefnyddiol i chi wrandawyr. Y capaz que algunos de esos viejos costumbres o costumbres, no me acuerdo, costumbres van a servir a la gente hoy. Nes ymlaen, mi fydd gennym ni westau arbennig iawn yma i siarad efo ni am ddathliadau gwyl y glaniad yn Rhefelin. Fydd yn cael ei ddathlu yma yn Halaeth Sibbwt ar yr 8 ar 20 o Orffennaf. Y luego en el programa vamos a charlar con María Esther, Sí. Que va a contarnos sobre los varios eventos que son preparados para festejar la fiesta del desembarco acá en Chubut el 28 de julio. Ia, fydd, fel oedd Lleucu'n dweud, cadeirydd Pwyllgor Gymdeithas Gymraeg Trefelin Maria Esther Evans yma i rannu'r holl fanylion. Y sí, María Esther va a compartir todos los detalles con nosotros. Ac yn hwyrach ymlaen, mi fydd Lleucu a finna yn trafod yn profiad cyntaf ni o Eisteddfod Mimosa ym Mhorth Madryn ac yn halwyd ddiwedd Mehefin. Y luego también yo y Lois vamos a charlar sobre nuestra experiencia en el estado de la Mimosa en Puerto Madryn. Ac yn ola, mi fyddwn ni yn dychwelyd at yn slot idiom, ymadrodd a gair. Cyfle i wrandawyr sydd yn ddysgwyr Cymraeg hefyd i ddysgu un idiom, un ymadrodd ac un gair newydd. Y para cerrar el programa vamos a hacer nuestra parte del modismo, dicho y palabra. Y sí, lo que queremos es que nosotros pueden usar este vocabulario en sus charlas en galés. Felly, digon ei tema difyr ar y ffordd i chi heddiw. Arhoswch efo ni felly am yr awr nesaf am ddigon o sgyrsia difyr a cherddoriaeth Gymraeg. A dyma ddechrau efo Tyrd a Dygariad gan y band Ystyr. Así que quédense con nosotros por la próxima hora y vamos a escuchar nuestra primera canción. ¿Cómo se llama, Lois? La primera canción se llama Tyrd a Dygariad de la banda Ystyr. A diolch yn fawr iawn i Ystyr am Tyrd a Dygariad can hyfryd iawn. Muchas gracias a Esther Tyrd a Dygariad, una hermosa canción. Wel, ys rhai wythnosa bellach mae y tymheredd wirioneddol wedi gostwng yma yn yr Andes ar gaeaf arian serth, swn i'n dweud. Sí, hace algunas semanas ahora se bajó la temperatura y sí, se siente mucho que llegó el invierno. Yeah. Sut ti'n teimlo am y tywydd oer, Lleucu? ¿Cómo me siento con el frío? Sut ydw i'n teimlo fo'r tywydd oer? Wel, ta be, dydy'r oerfel ddim yn poeni fi. Na di, ie. Na, dwi ddim yn meindio oerfel. Os mae gen ti got, os mae gen ti wres, os mae gen ti wely, mae'n iawn. Así que no me molesta mucho el frío. Si te abrigas bien y tienes gas en tu casa y una cama, no, está bien. Wyt ti'n ffeindio hi'n oerach yn fama nag yng Nghymru? Pam yn y gaeaf? Ydy hi'n oerach yma. Hace más frío acá que en Gales. No sé. Mae'n oerach fan hyn. Swn i'n dweud hynna hefyd. Ydy, sí, hace más frío acá. Ydy. Sorry, dos di? Na, mae'n iawn. Ond dwi jyst yn teimlo, dwi'n meddwl,
dwi'n cerdded mwy fan hyn. Okay, So dwi'n teimlo eitha cynnes lot yr amser. Yn cadw'n gynnes, Así que acá estoy caminando casi siempre, así que no siento mucho el frío. Solo cuando, no sé, la mañana, just yn y bore. Pan dwi'n gorau cariad yn yr gwely. Cuando tengo que salir de la cama, después, siento mucho el frío. Be amdana ti, Lois? Wel, dwi yn ffeindio hi'n oer iawn yma, mae rai fi ddeu fel... Ac hefyd, dwi'n fwy ymwybodol o fatha... Mae pobl wedi dweud wrtho fi bod hi fel -17 a falle yn ysgal, felly... Dwi'n meddwl bod hynna'n dychryn fi chydig bach hefyd, o fatha glywed y ffigur a dwi'n meddwl, mae'n bach, mae'n mor oer. Wel, mae hynna'n crazy. Fel pan nathon ni gyrraedd ysgal, nath pobl dweud fi, mae'n -17. Ni fel, ddim yn teimlo fel -17. Dwi ddim yn gwybod sut mae fod i teimlo, mae'n oer iawn. Fue muy raro, porque también cuando nosotros llegamos a Esquel y me dijeron, sí, sabes que llegamos a menos, no 27, menos 17. Y bueno, me sentí, ok, sí, hace mucho frío, pero wow. Siwr o fod yn y nos allan fel mae ario hoer am o'n i, felly. Yn y nos, of course. Allan bod ni ddim o gwmpas pan oedd capaz que yo no estaba caminando en el momento cuando llegó al punto de menos 17 la noche fue, no sé. Wel, o'n i'n meddwl beth bynnag sef yn ddifur i ni ddysgu am chydig bach am y ffyrdd mae pobl wedi defnyddio yn y gorffennol i gadw y tŷ a nhw hynna'n yn gynnas yn y gorffennol. Dale, Lois, enséñame algunas cosas sobre los viejos costumbres de calentar la casa. Dwed wrtho fi. Wel, un cynta, ti'n siŵr o fod wedi clywed am hwn fel potel dŵr poeth fel ceramic? Ti'n gwybod be? Fatha ceramic, ond fel... fel... Dwi'n credu mae ceramic ydi o. Ti'n gwybod fatha un fel... Wel, neu oedd pobl yn galw nhw'n jar hefyd. Jar, ti'n gyfarwydd efo hwnna? Fi'n gyfarwydd efo bricsang, cynnes i bricsang. Hwnna di'r ail un, fel o'n i'n mynd i siarad amdano. Bueno, so la primera cosa, no sé la palabra castellana por eso, potel dŵr poeth, una botella de agua caliente, pero la botella vieja era de cerámica. Y lle ydyn nhw'n rhoi yn y gwely? Yn y gwely. Sí, y lo pusieron en la cama para calentar la cama. Y en galés, la vieja palabra para eso fue jar. Jar. Do'n i ddim wedi clywed am hwnna tan yn ddiweddar iawn. Jar, mae dyna'n cael ei alw. Wel, nes i ddysgu hwn pan oedd Lala en Fabi efo fi. Yo aprendí esta palabra jar cuando Lala fue un bebé, porque hay gente en Gales, en el sur de Ceredigion, yn de Ceredigion, sy'n ddim yn dweud potel dŵr poeth, maen nhw'n dweud jar. A dyn nhw'n dweud jar bellach am fatha'r botel rwber hefyd? Ydyn. Oh, wow. Y usan siempre esta palabra jar para la botella que esté hecho de goma, pero se usa siempre la palabra jar en el sur de Ceredigion, mi región. Difyr. Chos pan o'n i'n bach, oedd ganddyn ni y jar am wni lle fatha yn y tŷ fel rhyw fath o adr. Ornament. A dwi'n cofio mam yn dweud wrtho fi, mae potel dŵr poeth oedd hwnna go iawn o'r blaen, ac o'n i ddim yn coelio hi, achos o'n i'n gallu credu bod rhywun yn mynd rhywun, ond yn amlwg ddim dyna ddyn nhw'n neud, oedd yn rhoi yn y gwely ac i gnesur, doedd yn eich ddim yn cerdded o gwmpas. Dyna neis. Así que en la casa de Lois, ellos tienen, o en la casa de sus padres, ellos tienen esta vieja jar, la botella de cerámica que se usaba para calentar la cama. Pero Lois, cuando su mamá le contaba esta historia del jar, Lois no podía creer. No, porque no se puede abrazar una botella de cerámica. No es posible. Os gyda ti lun? Dwi'n siŵr llun o'r jar yma. Rai fi chwilio. Rai fi ofyn i mam neu dad yr un draw erbyn wsos nesaf. Bueno, Lois me va a mandar la foto. Hay que pedir a su mamá de mandar la foto. Ac yr ail beth, o ti wedi dweud am barod, y cnesu Brixen. O'n i ddim wedi clywed am hwn tan yn ddiweddar. Nes i ddysgu hwn yn ysgol gynradd. Dwi'n cofio dysgu hwn. Yn yr oes ar blaen, o'r math yna beth. Así que la segunda cosa que yo pensaba antes era de calentar un ladrillo. Se calentaba los ladrillos en el fuego, imagino. Y después
pusieron el ladrillo en la cama de un rhaid yn y gwely. Yn y gwely, ie. Yeah. Lois, eso fue algo bastante... Sí, oedd hwnna newydd i ti, oedd ti ddim yn gwybod. Sí, recién Lois aprendió eso, pero yo me acuerdo en la escuela, en la primaria, yo había aprendido eso, que en el pasado se calentaban ladrillos para calentar la cama. Yn pethau ti'n dysgu yn yr ysgol gynnar, yn dach? Nhw'n aros efo chdi. Dwi'n caru'r ysgol gynnar. A mi, me encanta la primaria. Ti'n dysgu lot o bethau diddorol, so ti ddim allan dod ar ei traws wedyn. Ond beth bynnag, y trydydd ffordd, mae hwn yn benodol i'r ffindir, sef fel sauna neu sauna. Felly fel o'r blaen, fel dim sauna fel da ni'n nabod nhw rwan, ond fel oedd y rhai cyntaf yn ôl y sôn, o beth ydy ddarllen ar-lein, mor syml a fel twll yn y tir, wedi cael ei fatha leinio hefo fel croen anifail, a wedyn o gen ti bentwr o gerig ar ben fel briga oedd yn meidlosgi, a wedyn oedd fel yr mwg o hwnna wedyn yn fatha fel sôn a wedyn o'ch chdi'n sefyll yn y twll ma, ag yn gresu. Oh, wow. Okay. Bueno, esto es algo de la Finlandia, los... como una sauna, pero una sauna antigua. Y en práctica lo que hicieron era de hacer un pozo, un gran pozo en la tierra y se calentaba muchas piedras sobre el fuego. ¿Hablé de un rhaid cerrig? Oedd yn rhaid y cerig yn y canol. Ah, ok. Y después, sí, las piedras iban en el medio, en el centro del pozo, y alrededor del pozo había que poner la piel de animales. La piel y el pelaje de los animales. Y uno se quedaba ahí para calentarse. Así que una sauna del antiguo, del pasado. Am pa mor hir oedden nhw'n sefyll yna? O, mae hwnna'n gwestiwn da. Dwi ddim yn gwybod yr ateb iddo fo. Ond pa mor hir ti fel arfer yn mynd i os ti'n mynd i sauna, pa mor hir wedi di aros? Dwi'n dda iawn. Dwi ddim yn siŵr, fel rhyw, 7 munud, rhywbeth fel yna? Ie, dwi'n yn gwybod os dwi'n para hynna weithio. Mae'n anodd. Dwi'n ti'n addasu, mae'n oce. Así que no sabe exactamente por cuánto tiempo uno tenía que estar adentro de la sauna. Pero yo no sé exactamente, pero creo que no tengo mucho la costumbre de ir en la sauna, pero creo cerca 7 minutos, algo así. Ond mae fod yn iach iawn, ydy. Ond mae'n ffasiynol iawn i fynd yn sôn yna. Ydy. So, rhywbeth dwi wir yn hoffi, Lois, ar gyfer cadw'n gynnes, ydy, wel, dwi wrth y modd yn mynd i mewn i'r môr pan mae hi'n oer. A ti'n gwybod mae'n ffasiynol nawr i gael sauna ar y traeth. Ar y traeth, fatha, fel pop-up. Fel pop-up. Neu fel rhai sydd yn fwy parhaol. So, a mynd i mewn i'r môr, a dod allan a mynd yn syth i mewn i'r sauna. O'n i yn erbyn hyn i ddechrau fel, achos o'n i fel, dwi'n just yn licio mynd i'r môr a mynd i'r shower, achos mae tiri ar lan y môr. A ni fel, dwi ddim eisiau cael sauna ar y traeth, ond dwi wedi nawr, fi'n meddwl, dwi wedi cael trwydigaeth, a dwi wrth modd, mae'n gred. Ti'n mynd i mewn i'r môr, a ti'n mynd i'r sauna, a ti'n mynd nôl i mewn i'r môr. Fantastic. Así que en el Reino Unido, en este momento, está muy a la moda de hacer o tomar, no sé cómo se dice, ir en la sauna. Y yo soy una de estas personas que les gusta ir en el mar frío y después salir del mar y entrar en la sauna y después reentrar en el mar y volver a la sauna para tener el frío y el calor. Y hace bien a la salud, dicen. Y al principio yo pensaba, no, ¿por qué? Yo no quiero ir en la sauna en la playa, pero me convertí. Dwi wedi cael trwydigaeth, dyna'r gair. Gwych. Wel, yr un ola, a ni'n meddwl sy'n ni'n sôn amdano fe, mae hwn yn rhywbeth fel, da ni fel teulu dal yn neud adre rwan fel lobscows. Bwyd, wrth gwrs, bwyd. Ond lobscows yn benodol, a ni'n siarad amdano fe, chos neu cawl ti'n gael efo? Mae lobscows fod yn fwy fel specific. Mae mam yn neud lobscows. Ond rhywbeth o gael. Ti'n gael efo'n lobscows? Ie. Mae rhai pobl yn dweud y gair cawl am lobscows yn benodol, o'n i'n meddwl yn y de. Dyna'n gywir i ddweud? O bosib, dwi ddim yn siŵr iawn. Ond i fi,
mae lobscows yn rhywbeth, a mae cawl yn rhywbeth Rhywbeth arall. gwahanol, dwi'n teimlo fel. Ond sy'n ni hefyd yn deud bod cawl fatha gair cyffredinol am fel stew en Gymraeg. Ian. Ddim yn gallu Ddim bod. yn ynnu synwyr. Así que una otra cosa es la comida, obviamente. Y hay una comida y algo que la familia de Lois hacen es lobscouse. Lobscouse es como una sopa y esta sopa sí, ¿cómo se dice? Te hace sentir bien y bien calentita. Yeah. Ian. Y también lobscouse es algo específico para Lois y puede ser algo distinto de cawl. Cawl es un plato muy típico de Gales. Cuando se habla de la comida de Gales se habla de cawl, pero para Lois el lobscouse es algo distinto. También para mí, pero hay gente que es la misma cosa. Yn draddodiadol yn cael ei fwyta fel swper chwarel, fel yn yr cymunedau chwarelyddol. Ddim yn siŵr beth ydy hynna'n castellano, dwi'n ymwneud. No, mae'n iawn. Tradicionalmente, el lobscouse hay un otro nombre para el lobscouse, la cena de los... la cena de los Juarelwer. El Juarel es el lugar donde hombres en el pasado iban a buscar no ladrillos, no sé, no... ¿Cómo se dice? No, ddim yn siŵr. En inglés, slate. El parte que en el pasado se usaba mucho para hacer el techo de las casas. Y son de color azul o gris. Y no argil, no... Ni weld. Yeah, dyn ni'n mynd i ofyn i Google. Vamos a buscar en Google. Ni weld. Llechi. Slate, llechi. Y son cosas muy... pizarras. ¿Pizarras? No te suena. No te suena. Así que una cantera de pizarra. Juarel llechi. No. Una cantera es el lugar, ¿sí? Donde se iba a buscar el... Wel, llechi. Da ni'n dangos llun i Fede No sé si la imagen va a ayudar a Fede. Sí, lajas. Más vas a caer llechi. Diolch. La palabra es muy parecida en galés. Llechen. Mae'n ddiddorol. Wow. Mae'n debyg iawn. Así que en el norte de Gales había esta industria de... Sí, la palabra es laja y la cantera está bien. Sí, habían canteras de lajas y la cena tradicional de los hombres fue el lobscouse. Ond dwi wedi clywed bod lobscouse yn dod o Lerpwl. O, Lerpwl? Yeah, Oh, wow. lobscouse, because you lob Nice. everything into the... Mae'n neud lot o synwyr. Yeah, y yo escuché en un programa en la televisión que el lobscouse, la verdad es que viene de la Liverpool, porque scouse se llama scouse es el nombre que se usaba para la gente que viene de Liverpool y lob es como una palabra dialéctico para lanchar cosas, lobscouse, así que se lanchaba todo en la olla para hacer la sopa. De la gente de Liverpool. Chos ti'n meddwl dda, o'n i ddim wedi clywed am neb o Lloegr yn bwyta lobscouse o'r blaen. Ti'n gwybod y rhaglen Come Dine With Me? Nath rhywun neud o? Nath rhywun neud lobscouse. Do, a pwydyn bara menyn. Oedd yn dod o Gymru? Na, maen nhw'n dod o Liverpool. O, Lerpwl. O, Lerpwl, Wel, dyna ni yeah. felly. Así Ti que di con y dystiolaeth yma. sí, hace muchos años aprendí esto. Hay un programa en el Reino Unido que se llama Come Dine With Me. En práctica hay cuatro personas normales que preparan una cena y es una competición quién puede preparar la cena mejor. Y había un tipo de Liverpool y el plato que él había elegido de hacer fue el lobscouse y contaba en el programa que el lobscouse es algo típico de Liverpool. Yeah. Wow. Mae'n ddiddorol, dydy. Ond mae'n gysylltiad hefyd rhwng gogledd
Wel, Cogan oes, Cymru a a Liverpool. Liverpool, Sí, oes. y el norte del Gales y Liverpool son cercas, así que Iawn. mae'n gwneud synwyr. Iawn. Tiene un sentido. Wel, gobeithio bod chi wedi cael eich ysbrydoli gadw gynnas ar ôl yr holl ffyrdd yna da ni newydd enwi. Yeah, wel ti'n be, Lois, falle bod ti wedi ysbrydoli fi i wneud lobscows. Lois, Lobscows. me inspiró de hacer un lobscows. Voy a buscar una receta. Voy a pedir a mi abuela la receta para hacer un lobscows. Sí, después traerlo acá en el programa. I thought of Evan Oh, Hen. ie, rhaid i ni gael. Okay. Gweithio El desafío para mí. Y Fede, vos también puedes... Sí, preparar. No sé si quiero preparar en vivo, pero acabas... Gallu di ddysgu ni gyd Provar. sut ti'n neud o. Bueno, ok, hay que pensar sobre eso. Rhywbeth i feddwl amdano, falle. Wel, gan bod ni wedi bod yn siarad am gadw'n gynnes, dyma gan i chi o'r enw Tan yn hun gan Blessing. Ok, y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Tan en Llyn, El Fuego en Llyn, un lugar en Gales de la banda. A dyna ni Tan yn hun gan Blessing. Y sí, gracias, Plethen. Eso fue Tan en Llyn. Wel, mae 2025 yn gwipio hibio, a da ni bellach wedi cyrraedd 7 mis y flwyddyn, mis Gorffennaf. Sí, se vuela el 2025 y llegamos al mes de junio. No junio, julio, perdón. Wel, dwi'n siŵr, fel mae nifer o'n grandawyr ni'n gwybod, mae'r 8 ar 20 o'r mis yma yn ddyddiad pwysig iawn yn halaeth Chubut, ac yn hanes cymunedau Cymreig yma ym Mhatagonia. Y sí, como muchos de ustedes saben, el mes de julio es muy importante para nosotros acá en Chubut. El 28 de julio es una fecha muy importante. Da ni'n dathlu gwyl y glaniad. Y sí, festejamos ¿cómo se llama? La fiesta del desembarco. Sí, Gwyl y Glaniad, la fiesta del desembarco. Gwych. Ac diwrnod felly pan laniodd y fyntau gyntaf o Gymru Horth Madryn ar long y Mimosa. Y sí, cuando llegaron los galeses en Puerto Madryn. Ac eleni, mae'r dathliadau hyd yn oed yn fwy arwyddocaol na'r arfer achos mae hi'n 160 mlynedd ers y glaniad. Wow, y sí, este año celebramos ¿cómo se dice? El 170, el 170 años, sí, aniversario. Son 170 años hace cuando llegaron los galeses. Amser hir iawn. Sí, muchos años. Felly, yn 1865, mi laniodd 150 o Gymru oedd wedi teithio am 2 fis ar fwrdd llong y Mimosa o ddocio Lerpwl i Borth Madryn. Wow, me llena en gymaint. Y sí, en el año 1865 llegaron 150 galeses que se fueron de Liverpool y viajaron en la Mimosa y llegaron en Puerto Madryn. A mae yna lawer o ddathliadau cyffroes ar ei gweill, ac yma i sôn mwy amdano nhw, mae cadeirydd Pwyllgor Cymdeithas Cymraeg Drefelin, Maria Esther Evans. Croeso mawr i chi. Y bienvenidos a María Esther Evans, que trabaja mucho con la Asociación Galesa acá en Trevelin, y ella va a contarnos sobre los varios festejos que vamos a hacer acá en Trevelin. Bueno, Naunda, buenas tardes. Diolch yn fawr am y croeso. Muchas gracias por la bienvenida. Da ni wedi paratoi chydig o bethau mwy na bob blynedd mwyn i dathlu aniversario bueno, achlysur, mwy arbennig eleni achos mae o'n 160 o blynyddoedd ers wedi dathlu wedi cyrraedd yr Mimosa, no? Diolch yn fawr iawn, María Esther. Así que este año
estamos haciendo, o ustedes prepararon más cosas porque es un año muy importante. Son muchos años, pasaron muchos años, 160, 160, perdón. Sí. No, está bien. 160 años. Y sí, hay que festejar. Por supuesto. Daniwedi paratoi riu si haciendo el concurso. Concurso Competition. rhaglen? Una competition. Cystadlaethau. Cystadlaethau. Yeah. O vidrieras. Wow. Ydyn, yeah, so cystadlaethau gyda ffenestri. O'r siopau. Yeah? Fel arddangosfa yn y ffenast math o beth. Mwyn i pawb yn y dref yn gweld beth sy'n digwydd. No? Mae hynna'n swnio yn hyfryd. Así que ustedes organizaron un concurso de vidrieras. Así que todos en el pueblo que tienen una tienda o que tienen un vidrio. Claro, una vidriera. Una vidriera, pueden participar y mostrar la historia de la mimosa. Exactamente. Qué bueno. Y el tema es la llegada del mimosa y su legado. Cysylltiad. La llegada de la mimosa. La llegada del mimosa y su legado. El legado es lo que nos dejó. Uh-huh. En el legado mae Trevelin. No? Yeah. Achos mae'r pobl wedi dechrau yn Porthmadryn, a wedyn trwy'r talaeth trwyd, maen nhw wedi gwneud bethau sydd yn mynd o hyd, o sydd yn mynd pob rwan. Yeah, so pethau sydd yn dal i fodoli heddiw. Dal i fod, yeah. So, nes ti ddeall hwnna i gyd, lai? Tamad bach, allan wedi gyfeithio o'r Gymraeg. Yeah, so felly, mae'r gymdeithas wedi paratoi y gystadleuaeth yma o ddangos taith y mimosa. A beth mae Maria Esther wedi dweud ydy sut bod y daith ddim wedi gorffen fel yn Porthmadryn, mae wedi cyrraedd Rhyfelyn a beth mae taith y mimosa wedi gadael yma yn Rhyfelyn a beth mae wedi creu capeli amgueddfa hanes traddodiad cor canu yr Eisteddfod pob beth ydi legado o'r pobl sydd wedi gwaddol ydy'r gair yna. Neu fatha wedi cysylltu gyda, fatha mae gyd yn gysylltiedig. Fel man cychwyn mewn ffordd oedd Porthmadryn i'r holl bethau eraill sydd wedi deillio hynna. Maen nhw wedi adeiladu talaeth trwyd efo rhyw... ¿No? Así que todo está conectado. Exacto. Todo está conectado. Llegaron los galeses y no llegaron acá a Trevelin, llegaron en Madrid y viajaron hasta Trevelin y dejaron la cultura, las capillas. ¿Qué más dijiste? El Eisteddfod, el coro y el coro existe, sí, la historia, los museos. Sí, mucha historia y cultura. Y la cultura, que está mayor ohid. Yma ohid. Yn union, yma ohid. Gwych. Felly, oeddech chi'n sôn, mae gennych chi yr gystadleuaeth. Os yw rhywbeth arall yn digwydd pa ddathliadau eraill sgynnoch chi mae'r pwyllgor wedi trefnu? Rhywbeth arall. Mae'n cyngerdd ar y 16. Así que el 16 hay un concierto. 26. El 26, el Chweched ar Hugain. Chweched ar Hugain. El Chweched ar Hugain. Sí, cyngerdd yn y Salon Central efo rhyw gorau sydd yn cymryd ran a wedyn dydd llun ar 8 ar 20 mae acto o cyfarfod yn wrth y Mimosa, y Monumento del Mimosa
A wedyn yma yn Ysgol y Cwm, bobl fydd yn canu a chwarae offerannau neu gemau? ¿Qué van a hacer? ¿Tocar instrumentos o juegos? No, juegos. Juegos, chwarae gemau. Pawb efo gilydd. Oh, wow. Así que hay un montón de cosas. Sí. En el 16, no el 26, el 26 el concierto. hay un concierto en el Salón Central y vienen varios coros para participar en este concierto. Exacto. Y también el 28 hay un acto cerca del monumento de la Mimosa, acá en Trevelin. Sí. Y después hay un té en la Escuela Galesa. ¿Sí? Y están preparados variros juegos para niños. No, para adultos. Todos. ¡Ay, qué bueno! Para adultos. Pa fath o gema, da ni'n mynd i fod yn chwarae. Dwi'n swnio'n greu ddiddordeb yn hyn. Mae o'n traddodiadol erbyn y gwyliau yma. Ie, pa fath o gema? Wel, trio llinell goll, enghraifft. Mae o dan y bwrdd, mae llinell, mae llinell. A mae un ar goll. A mae rhaid I ti completarlo. Ysgrifennu beth sydd ar ôl. A wedyn, pawb yn darllen drwy'r microffon. Okay, so llinell goll, achos mae un wedi mynd. Però, so'n yn Gymraeg a Sbaeneg. Iawn, so llinell yn adrodd yr hanes. En adrodd hanes y Mimosa. Qué bueno. Así que voy a intentar hacer esta parte de la traducción, pero capaz que me vas a ayudar. Uno de los juegos, hay varias partes de la historia de la Mimosa, del viaje de la Mimosa, ¿sí? Y todos tienen un parte de la historia, pero hay que buscar el parte que falta. Claro. ¿Sí? Escondidos en alguna parte de la mesa o debajo de la silla, sin que la gente sepa que está sentado ahí o que está escondido, hay una estrofa, un verso, sin el último renglón, sin el último verso. Bueno, y te toca y tenés que completarlo. Entiendo. Sí? Mae hwn yn swnio fel gêm really hwyl. Mae yn swnio'n hwyl. Ie, gêm llenyddol. Ti wedi deall? Yn rhannol, dwi'n meddwl, y bwriad ydi ffeindio pa ran o'r stori sydd ar goll. Sut mae hynny'n gweithio? So mae yna fel cerdd. Mae pawb efo rhan o'r gerdd fel penillion, ond mae fel y llinell olaf o'r gerdd ar goll. Mae rhaid I ti ffeindio y darn sydd yn dod cynnig ar ôl? Na. Mae rhaid I ti ffeindio, mae di cuddio jyst rwle, fel gwahanol rannau. A bob amser efo hwyl, ie? Ie. Da iawn. Ydy hwn yn gêm da chi'n chwarae bob blwyddyn? Rhan fwyaf? Rhan fwyaf, ie. O, waw, gwych. Gosh, oedd I ddim yn gwybod am hyn. Dwi'n edrych ymlaen. Gael dysgu mwy am y gêm yma. So, Lais, wyt ti'n mynd I gymryd rhan yn y gêm yma? Wel, ydw, dwi'n edrych ymlaen. Wyt ti lle chi? Dwi'n gobeithio. Así que Lais, si ella va a participar, y yo también. Sí, por supuesto, tengo que participar yo. Ie, da ni'n edrych ymlaen. Da chi wedi codi'r awydd yn y newen. Mae rhaid I ni paratoi bob... mae'n lot o paratoi. Es un gran trabajo de preparar este juego. Sí, es un gran trabajo. Pryd mae'r gwaith paratoi, pryd ydych chi'n dechrau meddwl am ddigwyddiadau gwyl y glaniad? Pryd ydych chi'n dechrau cynllunio? Wedi dechrau ers 2 wythnos yn barod. Ok, so las preparaciones por los festejos empezaron hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero lo disfrutamos. Da ni'n mwynhau. Da chi'n mwynhau. Mae'n waith sydd yn... Beth ydy'r gair? Bodloni?
Na, fel Rhoi boddhad? ymadrodd Saesneg sgan i'n meddwl. Satisfactorio. Labour of Love, maen nhw'n dweud yn Saesneg. Mae'n waith da chi'n... Mae'n gysylltiedig efo rhywbeth da chi'n malio'n fawr amdano fo. Satisfactorio. Sí. Yeah? Ia'n... Placer. Yn bleser, ia, Yeah. dyna fo. Pleser pur, mae hwnna'n ymadrodd gwell, Yeah. na fo. Es un placer. Exacto. Ja, wedyn, efallai mewn bag, mae llawer o dillad, mae rhaid i ti vestir-se, Mae rhaid i ti wisgo. wisgo'n mewn amser efo'r dillad sydd yna. Wow. A mae o'n... Lots o hwyl. Ok, un otro juego que hay una caja de ropa y hay que vestirse en un tiempo específico. ¿Sabes que, Lois, dwi'n meddwl bod yr Argentwyr yn gwybod sut i chwarae games difyr iawn. Mae'n swnio felly, Yo ia. creo que los argentinos saben cómo preparar juegos para adultos en un modo muy divertido. Sí, sí, achos mae'r dillad yna, bob dillad yn tebyg i'r diwrnod. No? El corfano. Yeah. Así que son ropa o son vestidos del pasado que parecidos a la ropa que vestían, usaban. Que vestían, vestían claro. en la època del mimosa. Sí, en el viaje de la mimosa. Wow. Wow. A felly ar y diwrnod yn ystod y te mae hwn yn digwydd, y gemau. Ar ôl y te. Ar ôl y te. Ar ôl pawb i te. Da iawn. Wel, mae'n gyffroes iawn. Gobeithio eith pob peth yn dda i chi. Da ni'n dymuno'r gorau fo'r holl drefniadau. Diolch o galon am ddeithio ni am yr holl bethau sy'n ar y gweill. Da ni'n edrych ymlaen, dyda'n Llici. Ya, tenemos muchas ganas para festejar el 28 de julio. Los esperamos. Gracias. Y suerte con, ¿cómo se dice? Con las preparaciones. Ah, bueno, con los preparativos. Wedyn, mae in gem arall ydy dweud pa can ydy hwn a mae'r pwyllgor yn rhoi dim ond un Llinell. Llinell, ie. Un llinell. Dim y gyntaf neu yr olaf. Dwi'n gweld. Yn y canol. A mae rhaid i'r grŵp sydd yn cystadlu canu y can yna. Canu y gyd, neu... Beth bynnag un llinell. Ah, wow. ¿No? Así que un otro juego que ustedes tienen es de adivinar la canción. Y cada grupo que participan en el juego tienen una frase de la canción y no la primera frase y tampoco la última, no. Una frase cualquiera, y hay que adivinar la canción. Y después el grupo tiene que hacer una presentación, hay que cantar la canción. Qué bueno. ¿En galés o en castellano? En las dos. En las dos. Qué bueno. Por lo general, se forman grupos para participar con un número o con un animal. ¿Ya? Así que cada persona que quieren participar tienen que formar el grupo antes de venir. No. Acá por sorteo era engreif. Pop group o aniveilet. Cath, qui, iar. No? Wyt ti'n tynnu papur bach. Ok. Efallai fydda ti'n ci, fydda ti'n cath, fydda ti'n... A mae'r grŵp yn... No? Dwi'n mynd i ddysgu rhywbeth i Lois nawr. Okay. Mae hwn yn ymadrodd sydd yn cael ei ddeud yn yr ariannyn. Aquí toca porque la suerte es loca. Sydd yn golygu fel you get what you're given. Oh, okay. Iawn, okay. So ti'n gallu dweud eto i fi ail-eto? Okay. Aquí toca. Aquí toca? Porque no, al que... sorry. Al que toca. Al que toca. Porque la suerte es loca.
porque la suerte es loca. Yeah. So, and Ja, dyna mae'n feddwl. Efo'r pan fyddwch chi'n armar, sydd ydych yn gwneud y grwpiau, te toca, la suerte es loca. Yeah, so ti ddim yn cael dewis dy grŵp. Mae rhaid chi jyst delio efo beth sgynnych chi. Yeah. Wel, dyna ni. Da ni'n Neis. edrych ymlaen yn fawr i... Wel, Mae o'n distiende. Sydd ydych chi'n dweud distiende? Dwi ddim yn siŵr iawn. Relajar. So mae'n does na ddim pwysau ar unrhyw. Ie, mae'n hamddenol. Es para divertirse, non para ganar. No, Ie. dim Eisteddfod. Na, just hwyl, ie. Ddim bod Eisteddfod ddim yn hwyl, da. Ond ie, na, hwyl heb gystadlu. Ie. Ie, da iawn. Wel, Bueno. diolch o galon i chi am siarad efo ni am y digwyddiadau a pob lwc efo pob peth, gobeithio i chi dda. Así que muchas gracias, María Esther, para venir acá y charlar con nosotros y sí, contarnos sobre lo que va a pasar en los Festejos. y para enseñarme también, ayudarme con la traducción. Y gracias. Un placer y te felicito por tu español. Gracias. Diolch yn fawr i'ch dwy. Gobeithio fyddwch chi'n dal ymlaen efo'r raglen. Diolch yn fawr. Welwch chi, edrych ymlaen i gweld chi yn bob cyfarfod mwyn yr gwyl y glaniad. Yeah, así que, por supuesto, yo y Lois vamos a participar y hacer nuestra parte para festejar los 160 años. Sí, para celebrar los 160 años. Mae'n anodd i ddweud, Yndi, ydy, mae yn. 160 años, ie, 160. Wel, gwyl y glaniad hapus? A diolch yn fawr iawn i Georgia Ruth am codi angor yn fanna hyfryd iawn. Muchas gracias, Georgia Ruth. Esta canción fue Codi Angor. Mae'n un o'r dy hoff gansoresa di, ynddi? Yeah, tiene hablar. Sí, ella es mi artista preferida. En Gymraeg ac yn Saesneg, en Gales i en Ingles. Arbennig. Wel, ar ben wythnos ola mis Mehefin, mi oedd Lleicia Fina wedi croesi'r paith ac oedden ni wedi teithio i Borth Madryn ar gyfer ail Eisteddfod cymuned ar wladfa eleni, sef Eisteddfod Mimosa. Sí, la última fin de junio yo y Lois hicimos el viaje hasta la costa para la segunda o el segundo Eisteddfod de la que tenemos acá en la colonia, el Eisteddfod Mimosa. Ie, a mae'r Eisteddfod fel arfer yn cael ei chynnal ym mis Awst, dwi'n credu. Ond y rheswm dwi'n meddwl bod nhw wedi symud o blwyddyn yma i mis Mehefin ydy nodi fel dechrau dathliadau 160, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Y sí, normalmente el Eisteddfod pasa en agosto, pero este año cambiaron la fecha porque quieren concentrarse más sobre los para celebrar la fiesta del desembarco y el 160 años de cuando llegaron los galeses. A mi ges i'r fraint o feirniadur adrodd yn Gymraeg ac mi fydd ddwy ohonon ni yn cystadlu efo'r canu gwerin ac yn ddigon ffodus i gael ymuno hefo cor merched Ysgol Gerdd y Gaiman, oedd yn hyfryd. Y sí, Lois fue la jurada de todas las competencias de recitación en galés. Fue un gran honor de hacer este trabajo, pero un gran trabajo también, no lo sé guay. Sí, y también Lois y yo competimos en la competencia de Alaweren de cantar una canción folclórica a capella en galés. Y también tuvimos la suerte de cantar con
el coro femenino de Gaiman. Sut brofiad oedd hynna chi? Oedd hwnna'n hyfryd, oedd yn neis iawn. Oedd hwnna fatha mynd adra i chdi bron iawn, achos ti wedi bod yn gweithio yn y gymuned o'r blaen yn y Gaiman, felly sut brofiad oedd o cael aduno hefo lot o bobl ti'n nabod? Oedd yn hyfryd loes, oedd yn mor neis mynd fel croesi a gweld pawb, hefyd efo'r annibyniaeth o gael car. Wow, Just deud hello. Sí, para mí fue una experiencia muy hermosa porque sí, yo y Lala, mi hija, pasamos un año en Gaiman, así que fue como volver, un momento para volver y saludar y estar con viejos amigos y poder cantar con ellos y pasar momentos lindos con ellos, para mí y también para mi hija. Fue fantástico. Sure. Y con la independencia de tener un auto, porque alquilé un auto. Fue fantástico. Gyda'r car. Gyda'r car. Achos o'n i'n mynd i ddweud fel, fydra ni siarad am yn eich bwynti, ond nhw'n ni siarad am y car yn gyntaf, achos hwn di'r tro cyntaf chdi ddreifio ar ystalwm. Tro cyntaf i ddreifio ar ystalwm, o'n i wrth y modd efo'r car. Oedd yn, dim y gyrru, wel, dim y meindio gyrru, ond dim y gyrru dwi wedi colli, ond yr annibyniaeth mae gyrru'n gallu rhoi i ti. Así que no fue, sí, me gusta manejar, pero no es que extraño manejar, pero extrañaba la libertad que el auto te da. Así que sí, fue muy bueno de poder manejarme Dipyn o gamp croesi'r país fel yna, felly tro cyntaf ti'n neud o? Sí, tro cyntaf fi'n neud o. Fue mi primera vez manejando acá en Argentina y cruzando, haciendo el viaje de Ruta 40 y Ruta 25 de Esquel hasta Puerto Madryn, Gaiman y después Puerto Madryn. Wow, dipyn o gamp. Oedd en grec. Muchas gracias. Yo quiero hacerla una otra vez y la próxima vez puedes venir con nosotros, querido Davide. Swnir dy fawr. Felly, be oedd eich bwyntiau di yn ystod y Steddfod? Eich bwyntiau fi yn ystod y Steddfod? Wel, un oedd gweld y ci yn yr Steddfod. Gweld y ci? Nath y ci ddod i mewn. Si ddim gweld y ci. Mae ci yn yr Eisteddfod. Yn gystadlu? Wel, ddim siŵr iawn am hynny. Ond sí, me gustó mucho el momento cuando entró el perro en el Eisteddfod. Eso fue muy divertido. No, they just crwydro i mewn. Yo lo vi cerca del escenario. No, just ci yna. So nath hwnna neud fi chwerthin. A nes i fwynhau gweld Lala en dawnsio. Me gustó mucho ver o mirar Lala participando en la competencia de danza folclórica con el grupo de niños en Gaiman. Así que muchas gracias a Ariel Laguibon que ensayaba con chicos de Gaiman y invitó a Lala de bailar con ellos. So, diolch yn fawr iawn i Ariel am gynnig i Lala ddod i ddawnsio efo fynd i ddawnsio efo nhw. Be amdano ti, Lois? Be nes ti fwynhau? Wel, nes i fwynhau y cystadlaethau corawl, dwi'n meddwl. Oedd na un cystadlaeth, dwi'n meddwl cor o dan 25 oedd o. Ac oedd na 4 yn cystadlu, neu eich bod na fwy? Oedden nhw'n clapio? Oedd y 4 ar nhw, oedden nhw gyd yn neud rhywbeth chydig bach o wahanol. Ac nes i jyst mwynhau, oedd o fel cyngerdd, oedd o'n hyfryd. Oedd hwnna, nes i really fwynhau hwnna. Había una competencia, a fi'n meddwl, coro menos de 25 años, algo así. Pero en el coro fue más de un coro, fue más como un mini musical. Sí, y cantaban obviamente, pero usaban también como la percusión del cuerpo, usando el cuerpo para hacer música también. Y fue fantástico. Sí, oedd yn hyfryd. A ty be, mae hwnna'n atgoffa fi am rhywbeth arall nes i really fwynhau, sydd yn nodweddiadol iawn o'r wladfa, oedd gweld dawns y teuluoedd. Llawer o hwyl. Dwi wrth modd yn gweld parti teulu Bryn Crwn yn dawnsio. Algo más que me gustó mucho y siempre me gusta siempre ver esta parte del estado es las danzas familiares
las familias. Yeah. Y siempre me encanta el grupo de Ffrindiau Bryn Crwn, los amigos de Bryn Crwn, la capilla, las familias de la capilla Bryn Crwn que están en Gaiman. Mae'n anodd iawn peidio gwenu pan sy'n gwatsiad yn dawnsio. Achos mae'n cael gymaint o hwyl. Mae hwnna jyst yn dod drosodd mor gryr gynulleidfa wedyn. Ti jyst eisiau mynd o hefo nhw. Ydy, ia. A fi wrth y modd yn gweld fatha y gwahaniaeth oedran. Cenedlaethau. Cenedlaethau gwahanol yn cymryd rhan. Sí me gustan mucho los varios generaciones participando juntos. Está muy lindo. Special. Yeah. Ie, a dwi'n meddwl, well, un uchafbwynt arall, o'n i'n ddigon ffodus i ennill y tlws y delyn, so o'n i'n lwcus ond o'n i'n wedi gwirioni ar y wobr i hun, oedd o'n hyfryd, achos o'ch ti'n cael y tlws, a wedyn oedd yn rhoi llwy garrig i fynd efo fo hefyd, wedyn o'n i'n teimlo'n ffodus iawn o gael mynd â hwnna adre efo fi, fel moment, fel souvenir. Ie, am o'n i, ond mae'n golygu rhywbeth mwy, ond rhywbeth agos at galon rhywun, felly, Wel, llongyfrychiad yn mawr i ti, Lois. Sorry. Sí, tenemos que felicitar a Lois, que ella ganó el premio de Gwobr Telen, se llama en el Estado, que es el non regalo, un evento muy grande de la literatura. Hay que escribir una poesía en galés para ganar el premio, así que se llama el premio de la arpa o el arpe. El premio del el arpe, y Lois ganó el premio porque escribió una poesía muy lindo. Diolch yn fawr iawn, Lois. Diolch, Sica. Ac be oedd yn nid o'n special oedd? Nes ti ddarllen y feirniadau sefyd? Oedd yna'n eitha cool. Y sí, yo tuve la suerte de leer ¿cómo se dice? Lo que ha escrito el jurado sobre todos los poesías. Y algo que me llamó mucho la atención es que había muchos que Cystadleuwyr. Oedd na lot o cystadleuwyr. Había muchos que intentaron de ganar el premio, y así que fue un honor de leer el jurado. Leer el jurado, se dice. O leer el Benedicto. Oedd yn neis gallu darllen e. Wel, unrhyw uchafbwynt eraill, neu? Eira ar y traeth. Yr eira. Mae hwnna jyst anhygol. Nes i ddim gweld o, oherwydd bod fi jyst i fewn drwy'r dydd. Ond oedd o'n arbennig. Lle ddechmygu bod o'n hydolus. Nes ti weld o? O'n i'n chwarae yn yr eira. Wow. Había también la nieve en la playa, y eso fue un momento muy especial. Y si yo y Lala fuimos a jugar un poco en la nieve, y yo también entré en el mar. Nes i fynd i mewn y môr. Waw! Ar y ddiwrnod Eisteddfod? Ar diwrnod Eisteddfod, ie. Oedd e ddim yn fel rhewi? Oedd e'n oer, oedd. Ond oedd e'n iawn, mae'n just fel anadlu. Respiración. Respiración. Mynd i mewn i'r môr. Waw. Dwi'n edmygu chdi fawr am hynna. Dim ond traed fi, nes i ddim fel... Dal, dwi'n siŵr bod chdi di oeri, oedd e'n lot o hwyl. Da iawn. Fue un momento muy lindo. Porque no es cada día que se ve la nieve en la playa. Gwych. Wel, nawn ni gael camach arall? Gwych, dwi'n barod am gan. Wel, dyma, dwi'n hoff iawn o'r gan yma. Macrell wedi ffrio gan Endaf Emlyn. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Macrell wedi ffrio de Endaf Emlyn. A dwi'n meddwl, Lois, Macrell wedi ffrio, ti'n meddwl yn fwyd i gadw ti'n gynnes? Sí, siempre pensando a la comida que te puede ayudar a sentir el calor. Macrell wedi frío, el pescado frito. A dyna ni Macrell wedi ffrio gan Endaf Emlyn. Y sí, Macrell wedi frío de Endaf Emlyn.
Wel, i gloi rhaglen heddiw, da ni'n mynd I ddychwelyd at yn slot idiom, ymadrodd a gair. Y para cerrar el programa hoy vamos a volver a idiom, ymadrodd a gair, modismo, dicho y palabra. Tybod ydych chi wrandawyr yn cofio yr idiom ymadrodd a gair nathon ni trafod yn y benod dwytha? Wyt ti'n cofio chi? Capaz que ustedes se acuerdan del modismo de la palabra y del dicho que tuvimos la semana pasada. Bydd angen I fi gwneud mor am mynydd. Ie, da iawn. Chos nath dy dad yn neud llun yn dod, dwi'n cofio hynna. Gwneud mor am mynydd, exagerar. A wedyn y gair baner, neu baneri, a wedyn yr ymadrodd, yr hen a wyr a'r ifanc a dybiad. Oedden ni ddim yn hoff iawn o hwnna. No, todos ni ddim. Sí, la palabra fue banner, que es bandera, y el dicho, yr hen a wyr a'r ifanc a dybiad, que el viejo sabe y el joven sospecha. Dyna ni. Wel, wythnos yma, nawn ni ddechrau efo yr idiom, sef codi calon. Y empezamos con el modismo esta semana, que es codi calon. Dyna i'n hyfryd. Ie, felly, wel, gwneud I rywun deimlo'n well ydy hwn. O'n i'n mynd I ddweud yn amlwg, dwi'n gwybod os oes na un yn Sbaeneg sydd yn debyg. Wel, codi calon. dydw I ddim wedi cael amser I fynd I chwilio. Sí, porque falle gallu ni chwilio na. Gallu ni chwilio, ie. Vamos a buscar ahora codi calon. En práctica, este modismo, codi calon, literalmente significa levantar el corazón y significa de buscar de ayudar a una persona de sentirse un poco mejor. Cuando una persona está triste, hay que levantar el corazón. Y un modismo para decir codi calon, Fede, ¿te viene algo en mente? No, y Lois, vamos a... nuestro amigo Google nos ayuda siempre. Gawn ni weld. A ver si viene algo. Codi calon. Google yn trio helpu ni ffindio beth ydy'r fel cyfieithiad am fel brysia wella yn lle codi calon ddim yn cweith rhywbeth. Na, dydy hwnna ddim yr un peth. Ond dwi'n meddwl, mae jyst yn ddelwedd hyfryd. Ydy'r syniad o godi calon. Ydy, mae yn ddelwedd arbennig iawn. Sí, crea una imagen muy lindo en la mente de, sí, levantar el corazón. Y man sueña neis. Ydy. Y suena muy lindo también en galés, codi calon. Es muy, sí. A wedyn, y gair sydd ganddo ni nesaf, sef barrig. A barrig. Nes I ddim clywed. Ni fel, barrig. Barrig, dwi ddim yn siŵr iawn beth ydy'r cyfieithiad am barrig, ond fel rhew disglair, sydd ar bopeth pan mae wedi rhewyd tu allan. Wel, barrig, mae hwnna'n air diddorol iawn. So dwi yn gwybod beth yw'r gair barrig. Sí, conozco la palabra barrig, que es una palabra que significa es hielo, pero no... Es el hielo, pero... sí, es hielo, pero hielo es que está maritori fel hefyd. Mae fatha frost. Frost. Así que no conozco la palabra para barrig, porque estoy diciendo la palabra para... Dwi wedi sgwennu mewn lawr y fama. Sorry, no dwi sylwi. Muy bien, Lois. Lois lo tiene. Listo, lo tenemos. Barrig es escarachado. Escarcha. Mae'r gair barrig, la palabra barrig me gusta porque mi mamá es una palabra que se usa más en el norte de Gales, creo. Sí, mae'n cael ei defnyddio mwy yn y gogledd. Mamma fi'n defnyddio fel rhai geirio'r gogledd, achos mae nain yn dod o'r gogledd. A mae gyda ni Sioni Rhew. So ni wedi gwneud y stori Sioni Rhew. Nosotros hicimos el cuento Sioni Rhew, que yo lo traduzco como Juani del Hielo. Pero en el norte hay Sean Barrig. Oedd mam yn dweud bod Sean Barrig yn dod, dim Sioni Rhew. Porque en la escuela, para nosotros, era Sioni Rhew, que nos enseñaba Sioni Rhew, que viene Sioni Rhew, Juani del Hielo. Pero mi mamá decía en casa Sean Barrig, que es... So mae'n hydolus I ni. Sean Barrig.
Sioni Rhew o'n i ddweud, Ond achos y stori, porque sí, fue Sioni Rhew por el cuento, pero Siôn Bareg existe como algo en, mae o'n bodoli, achos oedd mam fi'n dweud mi mae mam Na, wrth gwrs, so mae'n air fel, mae'n hydol, mae'n neis i fi, achos dwi'n mynd clywed e lot. Ti tiene nostalgia para mi. Yna hefyd raglen dyledu'r enw Barrig, ti wedi clywed am hwn o blaen? Na, dwi ddim, ond ti wedi sôn am Barrig. Do, nath ni drafod hyn o'r blaen. No conozca esta programa que se llamaba Barrig para los chicos en Gales, pero una vez sí, vos, Lois, me hablaste de esta programa. Sí, necesitas... Estamos en invierno, Lois, en el cara de Gaea. Mae angen pethau, mae angen tym bach o nostalgia. Necesitamos un poco de nostalgia para sobrevivir el invierno acá. El invierno sin Navidad. So fatha i ni, mae gyda ni Gaeaf heb Nadolig. Ti'n Sydd yn odd. Que es muy raro para nosotros que venimos del hemisfero del norte. Yn hollol, mae eisiau'r pethau fi godi'n clona ni. Yn union. Oes. Ond o'n i'n hoff iawn o'r rhaglen Barrig pan o'n i'n fach. Ac yn ola, yr ymadrodd, a mae hwn yn ddiddorol, achos gwn i weld os wyt ti'n cytuno, Gora Cymro oddi cartref. Dwi wedi clywed hwn. Bueno, el dicho es Gorau Cymro oddi cartref. En práctica, la traducción es un galenso es mejor, un galenso es mejor galenso lontano, lejos, no lontano, eso es italiano, lejos de casa. Así que uno diventa más galés, se es más lejos de casa. Be ti'n meddwl am hyn? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl fel rhywun sydd wedi byw fatha tu hwnt i Gymru fel rwan a hefyd pan nes i fynd i'r brifysgol. Dwi'n meddwl eich nes i ti'n dod yn fwy ymwybodol o'r rhai pethau am beth sy'n eich di deimlo yn Gymreig neu fatha bod chdi'n perthyn a fatha yr rhan yno o'r hunaniaeth rhywun. Ond fatha, dwi'n yn gwybod, dwi ddim yn meddwl fatha... Gorau. Gorau, na. Dwi'n yn gwybod, beth ti'n deimlo amdano? Dwi'n lygu beth ti wedi dweud fan ynglyn â fel pan ti'n mynd i'r brifysgol. Me gustó mucho lo que dijiste que vos dijiste que cuando te fuiste a la universidad y encontraste más sobre las cosas que son importantes para vos de tu identidad como una persona galesa. Que a veces hay que... algo bueno de ir lejos de casa es que puedes aprender cosas nuevas sobre vos misma. Y so dyna beth wyt ti'n licio o'r dywediad yma. Se puede entender el dicho en este modo, pero no es que gorau Cymro, no es que... So ddim un ffordd o fod yn Gymro neu'n Gymraes am hwnni, mae'n lot o ffyrdd gwahanol. No existe un modo específico para ser galés. Hay que buscar, somos todos distintos. Dwi'n mynd yn ddifn iawn mwy wow, sí, estamos diventando muy filosóficos acá en el estudio. Ond dwi'n meddwl fatha, nes i fynd adael Cymru am y tro cyntaf pan o'n i'n i fyw yn bell i ffwrdd adre. Dyna pryd nes i ddechrau gwrando ar Radio Cymru. Dwi'n cofio chdi'n deud. Dyna pryd nes i ddechrau mwynhau cerddoriaeth Cymreig a teimlo fel, beth sydd yn bwysig i fi. A dwi dal yn gwneud y pethau, yn nawr. Así que, sí, cuando me fui de Gales a vivir por la primera vez cuando tenía 19 años, a vivir en Francia, era ahí cuando había empezado de escuchar la música galesa y escuchar la radio en galés, porque necesitaba algo de casa y empecé de, disfrutar del galés en un modo distinto. Y son siempre cosas que son importantes para mí hoy. Wel,
da ni fel arfer yn gosod yr her i chi wrandawyr sydd yn dysgwr Cymraeg neu sydd hefyd yn siaradwyr higol i ddefnyddio un gair, yr ymadrodd neu'r idiom da ni wedi drafod wsos yma. Así que el desafío para ustedes es de usar el modismo, el dicho o la palabra en sus conversaciones esta semana. Sí, son yn atgoffa nhw ohonyn nhw. Ie, so felly ni'n neud bys o. Así que eran... Felly mae gennym ni idiom sef codi calon. Así que el modismo fue codi calon. Y gair ddyle bod yn hawdd i ddefnyddio yn y tywydd yma, barig. Y la palabra que fue barig, que tiene que ser bastante fácil de usar con este clima muy sí, con el frío que tenemos. Y barig, que era en España, en castellano, escarcha, dwi'n hoffi, me gusta. Ac yn olaf... Ymadroedd gorau Cymro oddi cartref. Y sí, el dicho gorau Cymro oddi cartref. Okay, felly ewch amdani. Ie. Wel, amser am yn can ola ni rwan, a dyma gan hyfryd i orffen yr rhaglen. Dyma Syneb fel ti gan yr iconic Eden. Dwi wrth y modd efo caneuon ti, Lois. Yeah, dwi'n caru nhw. Así que nuestra última canción es de la banda Eden, Syneb fel ti. No hay nadie como vos. Sí, de la banda Eden. Dyna ni, awr arall wedi mynd fel y gwynt. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn cwmni ni heddiw. Y bueno, sí, se fue una otra hora. Se fue como el viento. No sé si se dice eso en castellano, pero espero que ustedes hayan disfrutado esta hora con nosotros hoy. Diolch yn fawr i chi am gyfieithu. Diolch yn fawr i Lois am baratoi ac am gyflwyno. Muchas gracias a Lois para preparar este programa y Lleiki para hacer las traducciones. A diolch yn fawr i Fede am gynhyrchu a chadw trefn arnyn ni. Y muchísimas gracias a Fede para producir este programa para nosotros. Diolch i FM Delfasyn 99.9 am y cyfle i gael gwneud yr rhaglen. Muchas gracias a FM del Valle 99.9 para darnos la oportunidad de hacer este programa. A diolch i chi, wrandawyr. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Mwynhewch eich wythnos a mi fyddwn ni yn ôl efo'r rhaglen llawn dop arall i chi erbyn wsos nesaf. Que se disfruten de esta semana y volvemos la semana que viene con un otro programa para ustedes. Tan hynny, ta-ta, hwyl fawr. Y hasta la próxima. Chao.